Repi iban sios kasopra. Ta ayo i mo pa pi simbata lang hakani kaplim gajung. Ta ngaku akan mangan yo i deh ya pi ba pinyatu mo. Pa pi sim hakapat jung no hakani kaplim gajung bang i tang kan dia pi ang. Hakani kaplim gajung deh nga sim ungka pat perban dangret madiang. Ta ba pi ang hakani kaplim sengolong gumno mo wala pi tang kan dia pi sengolong gumno. Habang aki kan nilip deh, orang ngayon ang sijar ringas, no kuman mo na marwa, ay kapag nga kababras siro, natadang. Pawaring do ikani kaplim mo pa pi simbata. Tapi ngo kemen ni pi dan kumno ni ka bantah ka jing pi. Nalubos dangi nga kuman bet. Ado bukod kapat jung. Naso tenag bet. Dan kuat umpan jika siapa nak kipai ban kipuan sekilam lagi jadi teman nomor laplat ya film hal biju semua yang film kajuk laplat ya dari tuan mau ban sekilam dalam jadi teman ubah pilih itu ya jom madiang nomor bat kita ni jo dalam jisa channel dan pun yang harap tuju pilih itu dan masuk dalam bangga dan dari tuan mau banyak Kristen lam ya kan ada film dan tangkai Krisi bunyi pi iban sios kasopra nama ba pila plai por kenang ba pila wan syadu isane pan pait lam ya kan ka ban panci kesan ki pait ba ya kan ka film kajub mo dan aku aban sukli benia no na pi wan benu pan masnong ngawan ba jong i ba jong katim jong lam jingsai tang marba ila don pasnya tuan mana mesti marba te ngapat kadang tuan buat itu tim jo kalam sisa te nuan ger kalam buat itu kai te ngasal lipai pat ba ini marba Krisi bunyi pi iban sios to krisi bunyi pi